Bok, ja sam Petra i napokon snimam moj prvi vlog. Trebala sam ga snimati već u petak, ali danas je ponedjeljak. Mi je ostao kod brata, on je jučer došao, pa sam ga danas snimala taj video. Znači, sad sam kod bake trenutno, ali ne u stanu, nek vani. Vidite, zgradu baš lijepo. Idem do crkve, sam da vam pokažem, ne mogu snimati predugo video, zato jer mi je mobitel prazan, ali teško se puni. Evo, tu ću doći do crkve, vidite se, jako. Tu je, vidite, jel se vidi uopće? Da, vidi se, vidite, jako je lijepo ova naravno dosta zgrada. Prelijepa je crkva. Znači, super. Tu je stvarno lijepo. Tu se radi novi park. Opa. Vidite sad je bus. Eto, tam je mali moj parkić. Pokazat ću vam sad koliko štenga moram hoda do bakinog stana. I pokazat ću vam stan. Stan nije velik, ali je dobar. Stan je na negdje 6 ljudi. Sama. Onda otvorim vrata. Zaključene su. Ovo je to opet kako je bučkast. Hajde, bude mi neko otvorio. Otvori! Hvala. To moj bradac. Evo, izbrojat ću štenge. Četrdeset osam. Evo. Tu je stan. Vidite, moj baka zapreziva zapravo šibrak. Obiše buhek. Zato ti ljudi tu prije živjeli, pa evo sad ću ući u stan. Evo me, ovo je kupaona. Znači, kako da to kažem, hodnik kad se ulazi. Kuhinja. Dnevni boravak. Evo samo malo. Samo malo. Balkon i soba. Evo idem. Moram opet ruke. Samo malo. Opet. Jesam, fuj. Znači, to je sve od ovog videa. Lajkajte ako vam se sviđa i napišite u komentarima videe koje želite da postavljam. Bok!